Katukad di Basol. Tinapalabas. Kaya't launay niligaya ang mga bak ni Francis iti kinamayor. Isut gapuna at tultulungan na daytoy, babaan iti panagiwaras na kadagiti kopya kontra iti droga. Kantap no makasarita na dagiti tattao para iti panang suportada ka ni Francis. Kabayatan na, nakadano ng dadagimay, dinggas kan kalalili ije mansyon ti amuda. Ngem kayat ni kalalili ti agsubli iti naggapwanda. Takailiw na ti kabsat ni dagimay, ani Angus. Kaya't di napayan kayat ti mangan. Ngem kinuna ni dagimay, anasken adida agliway iti pananganda. Tapno kanayon da napigsang agtrabaho. Nasa umat ni dagimay, ti panagdandanag na kanidinggas. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol! Agdandanagak kan kadinggas. Karkaruta ag-asawatan. Dagimay. Kas ano nga pumanaw ta ito'y. Agserserbitan sa matan kani amo, aging nga matay ta. Anya? Ngay. Uray ag-asawatan nga kaslawan mati waya-waya ta nga duwa. Kaslawan serbi na nga ag-asawa ta. Tati trabaho ta ito ti importante. Tinapatag kat nakalaysatan. Di kaya't ko kumakat. Di agbiag ta nga awan ti pagdandanagak nga idinggas. Ish. Agpaiso nga dakal ti sweldo ta ito. Dakas mati trabaho. Mawatan ka. Ngam, anyang harod ngay. Uray simple lang ko maatibiyag ta. Basta awan ti pagdandanagak. Saan ka nagdanag, pay? Takanayon ti panagananat ko. Ketapno awan ti tumaw da parikot. Di mo mo't kontraan ni Ma'am Margarita. Agananos tabay lang. Tabarang makasublitan to matlaang ijay lugaryo. Uwan nga rod adi ang gas. Ala. Inta maturugan, tapno makainanatan. Sige nga rod. Good night, diyang gas. Ligaya, saan ka kadipay amaturog? Saan pa, nana? Anya tinagsaritaan nyo kin ni Francis. Kadimot si mangput ita. Kuna namat kanya kita'y agsapa nga ang mga numaturog iti balay ti gayam day di inana. Ngamin, adda kan pagsasaritaan da ita arabi kadagiti mang suporta kan kuana. Kasta gayam. Nana, Apay, sapay ko man. Tanasaya at ti ibunga da ito nga aramidan mi. wen balasang ko. Mamati akasta. Tapara iti pagsayatan ti umili ti pampanunutan tayo. Wen, nana pipay. Tano agtultuloy ti panagraira ti droga dito'y ili tayo. Posible nga ado ti agtutubo nga agbalin nga ati. Ama, no saan lang adagiti agtutubo, nana? Agraman ang dagiti naganak kadakwada. Wen nga rod, balasang ko. Kasano, Don Paeng? Mapantay tayo dyan nagtipunan? Juan Don Juan. Saan ta natuloy di? Tata importante apag na. Isuanas ka na matuloy ta ita. Kano nga ron ti papanta? Inton bigatan. Sige nga rod, no kasta ti kunam, Don Paeng. Sige nga rod, Don Juan. Kastapay. Bye, Don Paeng. Kapag iso, awan na patag kapag nakita. Isu amakapan kami nga rod, ije nagtipunan. Adu apagkwartaan, ti ipan ko ijay. Nasaya at nagngaro ta si Mangpet kayo, tinggas, tagimay.
Wan, amo. Nagkasar kami, among. Agasawa kami kanidinggas. No ba kasta, amo. Agtrabaho kami lata akas itisigod. Wan amo, agtrabaho kami ladta. Nasayat, mat. Katkas ano ngay among. Ito ya kadiladtan mansyon. Sana nga mapan ijay happy house. Mapan kayo di happy house. Ngem nasken akanayo nyo asarungkaran dahi ti mansyon. Wan among. Adda ni Margarita di happy house. Kayat nakanot ti Agner ijay ngem dito mansyon. Ay, kasta ka di among. Iso mapan kayo di happy house. Tapno da katulungan ni bakit agno ngagluto. Wan among. Ala, itulod ko nga rod ida, amo. Adda kagaya man, Dinggas? Wan, ma'am. Dinggas. Kayat ko ako yugan nak amapan ijay rancho. Ha? Wen, imbagak idin daytoy kan ni Astor. Kat immanugot. Anya ti aramida mi rancho, ma'am. Kayat ko ti agsursurong nga agkabalyo. Anya? Kat inton bigat, mapanta ijay rancho. Wan, ang kwan. Kuyugan ta ni Ma'am Margarita mapan ni rancho. Sige, Dinggas. Kayat ko Mailiwak nga kabalyo. Sige, kat si kanto ti mangisuro kay ni Ma'am nga kabalyo. Areglado, Dinggas. Sige, intun bigat ipapantayo. Iso sa ganaam. Wen, Dinggas. Agdi ko sa kausto. Tapno sana ka nanglit. Kababain mo't ka ni Ma'am. Nasaya ta mom a panunutan dayta ang kwan. Wen, Astor, nagbaliw ti panunot ko. Ti kayat ko ita, amin tayo kat mapan ijay rancho. Iti kasta, naragragsak. Kayat ko ngamin ti agaliwaksay. Kasta? Kayat ko ngagpipiknik tayo ijay. Kung ngamin ni angkwan anapin ta si ijay. Iso akayat ko mat amakita. Ken kayat ko ti makasursurong nga agkabalyo. Sige, awan parikot. Ngam no di ka makaumay. Gapot ta makumikom ka iti trabaho. Awan anyaman na. Maawatak, Astor. Adamot da ang kuwan amang isuro kanyak nagkabalyo? Pudno makumiko makita. Isungay ti sabali lang nga nagundaway asumuro ta. O sige. Maawatak, Astor. Importante mat ngamin ti trabaho. Iso anas ka, adi mo baybayan. Inakbit iti kusina, ha? Inak mang timpla iti gatas ta. Sige, Nasaya at mat no saan asumurot ni Astor. Iti kasta. Agay ayamak. Kita aklaeng no saan apumanaw ni Dagimay. Babaan, itinapanunot ko nga aramidan. Kasta ti ko na ni Ma'am Margarita. Intay ka no agpipiknik kay rancho. Aya? Tatayo amin? Itaman pa'y anak kapanunot ni Margarita iti kasta. Nalabi ta kayat na nga kakapiya kayon. Di mayat no kasta Dinggas. Iso nga isagana yon dagiti kasapulan tayo enton bigat. Wan Dinggas. O sige, isagana ta itan dagiti masapsapol, Dagimay. Tapno awan malipatan ta. Sige. Importante dagiti mailuto kenne. Dinggas, saan mon nga alaan day ta iman manehom? Dahito ko check ti aramatan ta. Sikat ti ag-drive. Nalakaak namin ang mabanog. Iso asi kalangan ti ag-drive. Ha? Saan, ma'am? Ado ti maawit nga ipan iji rancho. Kat mailugan iji man maneho ni Dinggas. At jay lugan ni Angkwan. Iso ti pangiluganan nyo. Kan pagluganan nyo. Maawatam? Saan, ma'am?
Ijay kami iman maneho ni Dinggas nga aglugan. Di mi kayat ni angkwan. Anya? Asino ti matungpal kinni-kinni? Siyak, wano da kayo laangan ababaunan. Alan, tumulok kayon. Tapno awanan ti parekot. Di yon kontraan. Kaya't na lang ang amasulo ni Dinggas dagimay. Bye-bye amon, kanya-kanya. Anya pa lang ter aramidan nyo? Aggunay kayon. Uwan ma'am. Sige, no datate pagayatam. Sige Dinggas, aglugan kami iti iman maneho ni angkuan, Aganat ka iti panagmanehom, uwan? Wen, sige. Tatulungan kayo amang ibunag iti awitan tayo. Dadinggas laeng kan Ma'am Margarita, tinaglugan iti kotse ni Ma'am. Wan, angkwan. Apay ngay. Itinto tatoy iman manayok tinangiluganan nyo iti amin na may panitya rancho. Diyak man amo kini yellow butterfly. Ma'am, kunam Isong mata talaga ni yellow butterfly. Nagpinta sa talaga ni Margarita niya. Wan, awan makunak iti dayta angkwan. Ngam, laad ti ugali na. Iso alaad matlaang ti rupa na. Kini. Nasakit ka di tinakam mo kankwana. Saan? Ngam diyak lamang gustuan ti ugali na. Agpabigbig akanayon nga iso kano ti amo. Kasta ka di. Hoy, dagimay. Apay adi ka matagsasaw dita. Gapo ka dita naglugan ni Dinggas iti kotse ni Margarita. Nya! Oh, anya ti katawaam si kaangkwan. Agim-imon ni Dagimay. Ngam awan ti rumbang apagdanagam dagimay. Ngamin, no agaramit ni Margarita iti pagapaan nyo kini Dinggas. Pag tinulungan ta nga ipungot. Dito yan, ma'am. Nakadanon tan. Kasta? Dito'y gayam. Kasla magustwak at talaga dito'y Wen, ma'am. Napintas dito yung rancho. Dahil talang tadayo. Sana parikot ti kinadayo na. Taadamot kotse? Ayan dang kwan. Isuda dagitan, ma'am. Si Maruno dalagayam kadata. Dinggas? Ilukat mo tiri daw ti kotse para kanya. Wen, ma'am. Mabit lang. Ni Dinggas pa'y tinangilukat itiri daw ti kotse para kin ni Margarita. Ay, talaga gayam apaasikaso day tangagraraman. Tilukatan kayo matitiri daw ti kotse. Ay, saan nun ang kwan? Ha? Sige kit din, bumabakan. Taidisaag mo dagiti insangpet tayo. When? Oh, dagimay. Agturong dito ni Dinggas. Oh, aday na. Sige, bumabatakit din kanya-kanya. Ala, bumabakan, dagimay. Ay, imay nakamatin lokatan itiridaw, dagimay. O anya, kabailam tagluto ang siksik, ha? Kabaala, kanya-kanya. Nasa papaymat. Di umuna nga ilutok tiin na poy. Saan nakamatulungan ni Dinggas? Ngamin, kaslamot din agnobyo dakin ni Margarita. Ha? Kita oh. Kimpet ititakyag ni Dinggas, kat mapanda ijay turod. Ha? Iso asikalatan tagluto, ha? Tasurutek ida. Anya? Wan, paliiwak man ni Margarita. Ngamin, kaslada pa naggusto na kini Dinggas. Anya? Uy. Di ka agsasawi ti kasta kanya-kanya. Apay ko mga gusto ni Margarita kani Dinggas ngay. Anya nga itamong? Ay, basta di ka agsasawi ti kasta. Ang mga no da mga danon kan kwa na.
Duduha talang dito tani ang kwan, adan iji kwadra. O sige ha, surutek idan, panawan ka. Wow! Nagmayat gayam dito Nagmayat talaga. At dagayam na pintas a pagpasyaran dito Wana, ma'am. Dinggas? Saan nakapampanawan, ha? Ang mga nuad daulan. Wana, ma'am. Hello! Sinurot na kami? Kinni-kinni? Wen, nganin, nagpintas dito Magusto ti angin. Dinggas? Basta ha? Di nakpampanawan. Ma'am. Oh, kimpot ka matin ititakyag ni Dinggas. Ma'am, akas lang matin nobyom. Amangan ngamin no adda ulit, amang tukaw kanyak. Kinni-kinni. Ay, imay ko man ni Dagimay. Tapno makapasyari dito Ay, Dinggas. Amangan no maigalisak. Aganad ka, ma'am. Ma'am. Anay ko. Naligusak. Tisakak. Anay ko. Agyaman at Dinggas. Kung patak ititakyag mo, ha? Tama nga no maigalisak manan. Sige, ma'am. Anay ko. Dinggas. Mabalin ka di nga ilutem, tinaligos asakak. Nagsakit. Diyak samot din makapag na. Wana, ma'am. Awan mo tirumbang apakaigali sa Ma'am Margarita. Kaya't mo lang ti kumpot ititakyag ni Dinggas. Kasanon, no naisalta ka? Naglimpyo ti dalan. Ay, nadinggas. No apay nga minasimurot dito dayta a babae. Mabalin ka di, apauna umon? Ha? Diyak kaya ti sasawan na. Amangan numatongpang. Isa sige, pauna umon. Kalalili. Sige. Umuna kalatan. Aday ta, nakaluto ako na. Ay, nagturturungan nga tanda Dinggas. Dagimay! Dagimay! Nikin ni matajay. Apay nga agmay-may sa nga nagsuble. Ay, Dagimay! Ay, nagtataraya ka nagsubli. Kumusta nga iti pa nagpasyaryo dito road? Adda nakita, Dagimay! Nakita mo nga? Ay na, talaga apod no ti atap ko. Adda pa naggusto ni Margarita kinidinggas. Aniya? Wan, agasam, kumkumpot ni Margarita ititakyag ni Dinggas. Kat kampay ide. Nailigos, sana impailot kinidinggas. Ha? Aniya? Anya ti aramiden ni Dagimay, iti indanon ni Kalalili ken kuana. Gagayem, ti uliwayan adenggen, ti tuloy tinubela tayo anapaulwan. Katukat, ti basol. Nubela ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. EMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Katukat! Ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.